شود روغان آباد نور دیدت تاج سر باد می شود میهم پر ایجاد نور دیدت تاج سر باد پیچوندو دهانشdan نوسبت توف کرد نوسا همونجا پرداخت که از دسته بر این بی‌سواد من دیگه شعر نمیگویم. من آگاه گشتم که شما بعضن وقتی افتاد در هوای سوزندگی های روغن ایجاد میکنید. این لحظه به هواداران طرح تقدیرساز از اعجاز خود از معجزه های پیش آورده روغن چیزی پیشنهاد کرده میتوانید؟ شعر به نام روغن چند سال پیش گفتم نه اما میتونم که برای بینندگان محترم پیشنهاد کنم. می شود روغن آباد نور دیدت تاج سر باد می شود میهم پر ایجاد نور دیدت تاج سر باد خانه ها پر نور گردد ملک ما مشهور گردد خصم تاجیک کور گردد نور دیدت تاج سر باد سهل مردم بحری روان بحر ما باشد نمایان می شود هر روز احسان نور دیدت تاج سر باد سروری بانند و آرم از نجاتی تاج دارم افتخار و افتخارم نور دیدت تاج سر باد غمگسار خلق افغان خلق تاجیک خلق ایران پیرو از آل سامان نور دیدت تاج سر باد سعودی یا از بدخشان یا ایساری یا که ختلان باز آب بر شهر راوان نور دیدت تاج سر باد. من شنیدم که شما زمانی با تعلیم و تربیه هم سری کار داشتید و ایجاد اصلا از همون زمان سرچشمه دارد، ولی با شخصیت های کار و پیکار داشتید که اونها هم ایجاد میکردن و شنیدم چند خاطره های بسیار شیرین و گوارانی هست. این لحظه امکانی هست که چندی از آنها رو برای هواداران ادبیات پیشنهاد کنیم؟ بله، من راست گپ 30 سال همچون آموزگار فعالیت کردم، کار میکردم. در دوره که سالهای اتفاق شورایی بود، سال 1988 یا 89، اون وقت ما جوان بودیم. بعد ختم دانشگاه در مؤسسه رقم 9 به حیث معلم کار میکردم و دیرکتوری مرحومی آن وقتای ما سمیع قدرت‌الله بودن. بعد شاعری شناخته دیار، شناخته جمهوری مظلومی میدانی محمد صدیق امید نیز یک جای کار میکردیم. اتفاقا اون وقتا مظلومی میدانی شعر میگفتن و شعرهاشون در مجله ها چاپ میشدن. دیرکتوری مؤسسه مردی با تنومند، خیلی با وقار، زیبا، با قد و قامت بودن. از دیدن خواندن شعرهای ویها و هم یک خواهشی ایجاد کردن شعرش پیدا شد، الهام پیدا کرد. یک سحر آمدیم، بعد از واخوری با من مراجعت کرد بود که وقتی که آموزگارا همه بسی می‌دارن شما وظیفه داده با اتاق کاری من بیایید. خیلی گپ ما وقتی من جوان بودم کمی ترسیدم، گفتم دیرکتور برای چی مرا دعوت کرده باشه؟ شاید یگان گناه و خطا میافتد، شاید خطایی از من گذشته باشد. با همین اندیشه ها سیر در آمده خواننده ها رو وابسته کردم به موضوع درس و خود به نزد
сарбари мактаб рафтам ва утоқашо дари утоқаро гуфтам ва дар омадам. ҳай ман интизор будам ки умароягом сиёсат мекунад, лекин чунин нашуд. баръаксис ӯ бо меҳрубонӣ аз ҷой хест ва вохӯрӣ карда маро ба назда шинон ва чойник ки чойро гирифт, пиёлаи чойре дар пешам гузошт ва як шакалонро дода гуфт хӯред. хеле самимона суҳбат карда, баъд гуфт ки медонӣ чӣ? гуфтам не. гуфт ки ман шеър навиштам. гуфтам нас устод, хуб аст, муборак шавад. муборак шавад. не гуфт шуд як бор ман шеърам мехонам, шумо гӯш кунед, ана баъд мефаҳмед шеър чӣ аст. ман интизор шудам. баъд он кас додари сайқал будам, шоири овозадори ҳамон замон. овозадор, бале. гӯш кун, сайқала мегӯяд ман шеър мегӯям, акун кӯри умедам шеъргӯ шудааст. мазмуни майдониро дар назар мазмуни дорад. майдониро дар назар дорад. ана шеъра ман мехонам, гӯш кун. хай вақт гирифт номи як шеърашо навишт, болош навишт модар. хай хон, модарам мурд, ман сағира мондаму ҳукумати шоҳӣ маро калон кард. хай ман ҳамин гап зад, ман чизе нафаҳмидам. гуфтам охи устод, ин шеъри ту дар пояи шеъри ту дас намегирад. чӣ ҳамин вазн надорад, хай қофия надорад, радиф надорад, дар ягон вазми шеърӣ навишта шудагӣ нест ки вазнаш чи аст. ҳаман ду мисра шеър гуфтам, гуфтам сол ина мегирем а б ёки мафоилун мафоил ана хел гуфтам таҳлил кардам ва чизе вазни арӯза ки таълим додани шид. фаҳмондам ки вай нафаҳмидам. баъд гуфт ин чӣ гап аст ки ту мегӯӣ? то ин вазнои шеърӣ ки 18 баъри қоидаву қонуни шеър, қонуни шеър аст. бояд дар ҳамин чизо бигӯӣ ки як кас гуфт ки гӯш кун, ҳамин шеър ки маъқул нашид. гуфтам ки не охи маъқул ин шеър нест. не чист. рости гап агар ҳоло мешуд ман вая таъриф мекардам, лекин афсӯс ки давраи ҷавонӣ да. давраи ҷавонӣ манам ғурур кардам. баъд гуфт ки гӯш кун, хонди бо як бор варақа дод, хай гитхон гуфтам гуфт варақа ба ман тай гирифту, варақашо хел кулула кард, печонду, даҳанашдан носба туф карду, носа ҳамҷо пардод гуфт ки аз дастаи ту бар ин бесавода ман дигар шеър намегӯям. агар ин шеъри ман дар ҳамун ба дасти кӯри умед афтад ва маро дар хобпӯштак мебурад. бо ҳамин шеъргӯӣ устод тамом шуда.